Kulandzela indzaba yaseludzeludze lapho khona kunelijaha lelineminyaka lenge-25 leligwaziwe itolo ekuseni lapho-ke kuthiwa bekubangwa sona singani. Naleli jaha-ke lekuthiwa ngulona-ke ligwaze labulala-ke leli-ke lelinye nalo-ke libe-seke seliyabanjwa. Kanti-ke emva kokuba-ke selibanjiwe kuthiwa-ke kunemajaha lamane le itolo entsambama abese-ke ayawuhlasela ekhaya lapho khona bekucashe-ke lowe kunene logwaze lomunye bangena-ke endlini yakhe bakhipha-ke tonke timphahla bakhiphela ngaphandle base-ke bayatishisa. Bakuleli khaya bathi lamajaha-ke bekabajijimeta ngato-ke tikhali afuna-ke kubagwaza nabathi-ke bayabakhuta. Bamfole emini, amgijimisile ngemoto bamfole. Emva kwalokho sebeta nabaleni ngabofu. Basikhomba ngetikhali yonke. Bashisa konke la. Sebakhuta bafuna kusigwaza. Bashisa ini? Bashisa imibhedza, bashisa amafresh konke lokulapha endlini. Betabani leti mfola tishisiwe bhuti? Dalo umbulala. Lo Tanzania nalo mfumbatana. Manje bebabangakhe laba bese sebade batonhlasela la khaya. Y4. Kude lo limele. Kude lo limele manje. Nethi bebaphethe ini nabatonhlasela? Bephethe tikhali. Bebathi yini bona bebathi banhlaselela ini? Bahlasela ukuthi bafuna ukugudluta lapha endlini lapha bakhokhe etinotongo nasibakhuta bafuna ukugwazana nazo. Bakhokha impahla talona lekuthiwa ubulela. Bekuyini lesizathu sokuthi basibafuna kwenda lokho? Anzi kufe lo mlingano wabo lendazi. Shothi bekukwata. Bekukwata. Sengizothi ngivebuhlulo ukuthi siyabasedayelela nabo siyabathi. Abasakhuteki betakithi ekhaya nasingeta kibo thina sitawuthathe kanjani. Noma siyatana nabo. Nasiloniphana ekhaya kusekhaya. Leti ntfo-ke letishile tifaka ekhatsi umbhedze ifridge nalokunye. Ngingunohlahla thwala itindzabeni temaswati channel nanondobeko tsabedze eludzeludze.